Kapitan Enteng! Bari ko nang umayak man maki-standby. Ay, naimbag ka pa'y maribanang. Day talagis istambay ti kukuem. Ay katuwin Tadamot honorarium ni Enteng. Wan matkit di Uray sa anak nga agtrabaho. Agbyag kami lata. Kaskaladon niya, mare. Ay katuwin Lumabas at marikwanang, maribanang. Ay maray! Umay ka pa'y tagi istorya tayo. Pasensya kayon maray, angam san amabalay. Papanam! Inakman isursor to'y inapit ko anatang. Ala! Sige nga road, maray! Ay, una yan ni Marituyang. Kaslasaan na mabambanog. Ay, kasta talaga ni Marituyang. Nagagat. Win nga rod Ay kimutong pa yan, gapo iti katatrabaho na. Uray nagdagsan, bakla yan na lata. Si kamot, mare. Ken, nakihitam jay kudil na, maray. Ay, nakangis-ngisit mutan. Gagangay na Amom mo ti trabaho na. Ay, awanan Amangan no isukat ni pari badong iti napimpintas ken napudpudaw no kastalaan. Saan mo't siguro akas jay ni kabadong? Anya nga iti ammom, maray. Sapay adut ti checks ijay ilay. Sa dino tinagapuaman ti banang, ito'y po yung sapulan na kaniyang gail. Apay kwarog. Imbis ngagbiro kayo mo titipanggadan yaw, tapno matulungan yun ni Angel. Apay amadanagan ka. Ada nga ron honorarium ni uncle mo. Umanayin day jay, apagbiag me. Kasanon ngay no may baos, when saan na makatrabaho ni Angel. Sa dino nga iti pangalan nyo, iti kanin yaw. Danag mun kwarog. Napigsapay lang ni uncle mo. Saan ngagnanayo na napigsan ni Angel? Abay, kayat yu kaday, ti agtrabaho latan, uray bakit kan lakay kayaw? Ay agsardeng kaman si ka, kwarog. Agkapi ka no agkapi ka. Dinaksir mo na nakasta. Tamok, tiar aramida. Marikwanang, gatangem man to'y nabati alakaw. May sasupot akamatis laeng. Sagmamano ay mare. 30 pesos laeng maray. Sige, gatanga kunday ta. Tapno makaawid kan. Ay na, agyaman ak marikwanang. Adto ti 30 pesos. Ay na, agyaman ak unay maray. Ay, sa wakas, makaawid ak matlaeng ngayon. Ay, Marituyang. Adaman damagag. Anya day ta maray. Saan ka kadi mabambannog? Inal daw amang isursor ka itilakom. Kadamot ipaw-paw itni badong mo akwartam. Mabambanugak mo't amaray. Agam anusa. Tadyak mo't kayat ngagtugtug awak laeng. Kayat kumot ati makatulong ken badong kaw. Ken makaurnong uray basit laeng. Tapno addan to usaron may. Inton lumakay ken bumakit kamain. Nang runa ket awan mo't tinamnamaan may apinsyon may. Anyat nga tanga, maribanang. Kasla adda nakitak alakom nga orange asabon, marikwanang. Ay, ada. 75 ti maysa. Mano talaan? May salaan. Mabit lang nga ron Win ay makaurayak mo't ka. Ay pilyam tay baro nga istak mo maray. Adto yan ti sabon mo, mare. Ay, agyamanak, marikwanang. Ay, pakilistampay laeng Anya? Ay, ilistampay laeng. Tabayadan to ni Inteng, numaala na ti honorarium na. Ay, na yan. Ay, busgaya man ti asin tunghaw. Inka gumatang ideayan ni kagawat ko nang. Muto yan, ti maigatang. Mano tamay sa supot nga asin? 20. Mabit lang ta kita na 20 iti wallet daw.
Utangak pa lang ti asin. Tapno adamanan paglod ko. Apay akas tatipan ng kitam kanya. Sa kaumisum-isum dita. Ay, awan, inteng. Mudto yan ti gatang ko. Tama pa na ko. Marikwanang, umutangak man. Ay, sa anak agpapautang, Maribanang. Amangan no pagpapintas mo man ng ti utangem. Ay, saan, Mare? Asin, ti utangak. Ilistampay laang ka ni Inteng. Sigurado ka? Ay, wan. Ni Inteng, tinangibaon kanyak. Mabitla nga rod tayalaan ka. Ay, naimbaglaangan tanamati ni Marikwanang. Ay, adamot langan paglod ko. Adto yan ti asin. Mabitla nga. Anya ti sisi, ma'am? Ay, kwa, awan, Maray. Agpaludak gayam, Maray. Ay sa anak agpapautang iti load. Ay, saan ko nga utangan? Ada pagbayad ko iti load. Adto'y tinambar, alodam. Nasabat ko ni bakit ising di tadalan ita dungap. Kay? Salsalod-sudan na no kayat mo kanot ti aglaba tatangdanan na ka. Ay, saan? Jak kayat. Na, isupay ko matitangdan mo. Igatang iti sidaan. Ay, jak nga rod kayat. Sana balay? Tadamot ti honorarium mo apagbibiyagan ta. Na, isulat din na maimaon. Kasano ngay no maibos? Sa dino ngay ti pangalaan ta iti kwarta nga usarin ka. Binolan ti honorarium mo. Saan ka day? Una, hanggang umanay ayan na dya pagbiyak ta. Ay, katiyan anay ta. Na, Anya ngay nga rod no iso ti adda. Kagawad ko nang. Kagawad! Woo! Anyat gatanga mo, Sep. Umayak agbayad iti utang ko, kagawad. Naalak nga minan tinuraryom ko. Bayada maminan. Ay, kawin ha. Tapos mabarwan man ang tilista. Nasayaat nga raw tapno day gatang ko itilakok. Pasensya kayo. No, italang agbayad ha. Okay laeng. Ay, huwag gayam. Agrep-report ka din ni Kapitan iji Barangay Hall. Ay, uwin kagawad. Apay ka day? Ipakibagamtuman kan kwa na, tao may nabayadan tay utang ni Maribanang. Nabayag nga may nanasan ngay may dito eh. Mabainak mo tamang ibagay di Barangay Hall. Tamang ano da may bagana. Ay, mala. Ibagak tao ka ni Kapitan. kanya nga minintay ko na mga ibagam kanyak, John. Ingka kano bayadan ti utang ni Nanabanang iti Barangay Hall, Kapitan? Da, utang? Isumati ko na ni kagawad ko anang. Adda ka no utang ni Nanabanang kan ko na. Nagloko ni Banang. Kasano ang makautang? Adamot ited ko akwarta na. Diyak mo man, Kapitan. Ay, agsagana day ta, Banang. Ay, maamuak lang adakal ti utang na. Makita na. Anyat imbaga mitay ka ni Kapitan, pare John. Imbagak lang, mat. Ngayon nabayadan ti utang ni Nanabanang, ije ayan ni kagawad ko anang. Ay, isumot lagaya makastaon na ti pungtot na. Ha? Apay ko mga gungat ngay. Uy, natasan nga trabaho ni Nana Banang. Urayin na lang ti honorarium ni Kapitan. Kasta? Uy, Naimbaglaan nga hintay may kaditi tersena, Kapitan. Mano ti utang ni Banang? Umabot iti 2,000 ah. Anya? Nagduti listaan. Kompleto day ta, Kapitan. Na. Agas may dagito nga inututang na. Asin, bangos, karne, sabon, orange, lotion, gatas, tinapay. Dapat itad ko kankuha na tunggal ibaon ko agumatang. Awam mo intad na kanyak. Ti ko na ilistak tabayadam to. Ay, agar aramid na siya, Banang. Nagipanan na nga, kadagitiin intad ka. Iso siguro ati pinagman-manicure na. Ay, loko na siya. Di naklangaro din tulungan iti trabaho. Kasta pa iti aramidin na. Anya nga'y, bayadam, Kapitan. Ay, saan? Saan ko abayadan dagita nga utang?
Makamuni ba nang agbayad? Ha, naglalaingan na ngay. Ay mangibabain ka si kabanang. Nay, anya man ng tibasol ko, aya. Nagasam ta 2,000 matin ti utang mo kani kagawad ko anak. Ket ik-ikan kamot iti kwarta tunggal ibaon ka agumatang. Manulaang mo't ngay ti 2,000 nga utang ta. Bayada mon takal-alam mo't gayam iti honorarium mo. Ay utang mo di bayadam. Makamuka. Anya, Agpadunot ka ita no sa dino ti pangalam iti pagbayad mo. Saan anasaya at atila ang honorarium ko tinamnamaam? Tumulong ka. Naimbagpay ni Marito yan. Ura da ipawpaw it ni paribadong akwartana. Anusan na ti agisursor-sor iti no nyala dita. di nakman ikumpara iti dayja amari tuyang. Punuman. Nagagat ni Marito yan ng mitisika. Nasabat ko manan itay. Nga agisursor-sor iti suman. Naibusan ti mantika, inteng. Ay, baka mo ka agumatang. Saan mo't mabalin asya amin? Awan nga rod ti kwartak. Awan ti pakitang danak. Ano nga awan kat ibagbagakan ka nga ang kailabaan ni bakit ising? Di mo kaya? Jak nga rod kayat ti kasta at trabaho. Ay di ka agpili-pili si kabanang. Awan tinala ka at trabaho. Tandaan nam rita. Kasano nga rod nga ilutok ti sida, no awan mo't mantika. Ay saan ako namangan? Makamukan iti kanam dito'y balay. Anya, Ay umunig ka, John. At ibagakan ka. Anya dayta, Kapitan. Ay mga no dalod mo. Apay ka di. Awagan man ni Kwarog. Anya nga iti baga kini Chip Kwarog. Ibaga mamangala iti kanak. Tadyak kayat amangan iti balay. Maasarak. Mabit lang nga raw. Tawagak ni Chip Kwarog. Aw, at tuyin tinala kabalon mo hanggang. Thank you Kwarog ka andakan. Apay asahan ka mga ni Jabalayaw? Nagapa kayo kadimanan kinyan tibanang? Kasano kami? Siyak amin ti gumatang iti mausar iti balay. Agraman pagpapintas na. Siyak pa tagastas. Ay, unay ni Antay. Aglablabasan ni Antay. So manipod ita. Sa anak mo tin agumat gatang iti pangkusina may. Kita, no di pa'y lagnakam. Sige hanggang. Tapnagnagam ni Antay. Anya tararamidam dito'y maribanang. ay kwa mare. Nakita ka nakaruro at tilikodan ti balay mo. Tangdanan na kun ang agdalos. Kabala, maray. Wen, kabaulak. Sigurado ka Wen, mare. Masapul nga aggagot akon. Tapno makatulong ak ni Inteng. Iti kasta, saan na kun nga apaan? Ay, dakkel tinagbaliwam, mare. Nakaamiris akon, mare. Makitang danak. Tapno makatulong ak ni Inteng. Kan tapno mabayadak dagiti utang ko ken ka. Anya tararamidam dito'y balayang Kyle. Ay, itay pasap sa pulak ni Antay. Gamjak makita. Nakarekap ti balay may idisimbang petak. Amangan kit dinunan saktak kadagiti balbalikas ko. Nagtalaw sa mutin. Sana nagtalaw ni Antay. Kasano nga amaw masaan? Sa dino tinagnaam itay aya. Nagnaak iti shortcut adalan. Isumot lagay madi mo nakita ni Antay. Ha? Ano tisan ko nakita? Aday jay balay ni kagawad ko anang ni Antibanang. Na, Agdaldalos iti ruot ijay. Tangdanan ni kagawad. Anya ti aramidom dito'y balay ni Marikwanang, Inteng. dito'y gayam ti ayan mo dungaw. Itay pa asap sa pulin ka. At titiginatan ko ang merienda. Merienda ka pa. Pasensya ka no sa anak-anak pakadakan ka. Saan kan tumot ngamin anagawid idi alas 12? Naimbagmata na panunot mo tinakitang dan. Wen tapno makatulong akmet ken ka, Inteng. Dakkel tinagkurangak ken ka.
Iso nga ita, bumawi ak. Nasayaan no kastadong nga. Ala, sa paila ko man. Tapod no ang nagbalbaliw ka. Kastaan nanabanang. Aggagat ka. Tapno matulungam ni Kapitan. Takasta tirumbang nga aramidan. Tiagasawa. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Adapay sardinas mo, Maray. At dapay matmay saan na batay, Maray. Sige, gatanga kunday tamay saan nagbatay. Mabitla nga raw talaag. Basi mo't gaya man ti karga ti tersilam. Ay, huwag nga raw. Nabayag nga may na saan nakagimat gatang itilakok. Ay kat gumatang kan sayang mo't dagiti customer mo kuma. Anya nga tano kadwaan nakagumatang itilakok inton bigat. Ay kat mabalin lata amaray. Anya nga oras nga agrubat ta. Alas 7 itagsapa, tapno makaawid ta adagos. Sige Maray, mayata. Aduhin ti sardinas agat gatanga, Maray. Adto'y matibayad na. Anya ti bagam kanya, kagawad. Mabalin ka dasi ka ti pagluganan mi kan ni Marituyang, kwarog. Sa dino ti papanan nyo aya. Mapan kami ag-purchase. Naibus mga mintilako kon. Awan pa imot ni Nana Tuyang. Urayan tabi iten Paumay siguro day jayan. Sigurado ka nga umay ni Nana Tuyang. Amangan nga min no agur-uray ka iti awan. Wen, umay day jay. Sigurado day ta, kwarog. Anya nga inanakwanang, nag-text ka din ni Nana Tuyang. Itay pa'y ngamin nga agur-uray ta, ang maginggay ta. San pa'y mo't ngayon may? Paumayan day jay, kwarog. Ay, siguraduan nyo lang, gagawad. Tapno saan mo't amasayang ti oras kong agur-uray. Wen ka day. Ay, day jayan ni Marituyang. Sumunga din. Nakabumbuntog mo tamag na. Ay, kagagangay na tabakatan. Ay na, pasensya kayon pinagururay kayaw. Insaganak pa'y ngamin ti pangaldawan ni Badungkaw. Okay laang, Marituyang. Lumugan kayo nga ruday, tagrubuat tayawn. Ituloy yung langan tagsarita, ijay dalan. Nana Tuyang, kagawad kwa nang. Ay, nakasangpat tamat langan nito ilay, Mare. Un nga rod Maray, anya nga ay rugyan tante agpurchase. Palimos, uray barya lang apaw. Marikwanang, mangmangagnak kaday. Kita umutlat tanda giti malabsan tangag palpalama. Marikwanang, okay kakadilaan. Ay, anya jay ko na, Mare. Ay na, ti kunak, rugyan tante agpurchase. Apay ngamin ay akit kita dagiti malabsan tangag palpalama. Akwa, adda nga mintay buybuyaak iti Facebook. Anya manin abuy-buya. Jay man nag-disguise. Bak nang a vlogger, Mare. Nag-disguise da nga agpalpalama. Kat no sino mo timang tad iti kwarta kadakwada, ikanda pa iti dakdakkel agatad. Anyat kayat mo asawal Maray. Amangan numay sa kadagitaado nga agpalpalama kat bak nang a vlogger gayam. Isimahan ni da ito yun, Maray.
Na, inruar mo mutunday tado a kwarta marikwanang. Wen, makitam day tagpalpalamaan na kabado iti color blow, Mare. Wag. Panagkunakitbak ng ablager day ta. Na, ay saus, di ka agar aramay Ay marikwanang. na, agtalag ka kadikanyak, Mare. No itad ko day to'y 20,000. Sigurado nga ag-triple day tao. Sikat ti agtalag kanyak marikwanang. No saan ngay a vlogger day ta. Di awanan day ta 20,000 maw. Ay na, saan ka ngagdardara sa utops maray? Saan mo? Kita ngamin kaslabak ng ablager ang nag-disguise laang. Ay sardengan nak marikwanang. Anyang ingatan numangtad kalaangan oray basit at tulong kadakwan. Ay saan? Itad ko to'y 20,000. May pasiguradok abak ng ablager dayta. Dayta na'y nakabado iti color blow. Sigurado pag triplian na ti itad ko kankwana. 20,000 times 3 equal 60,000. Di anda 60,000 ko. Ay, urayan nak dito ata asit gakman dayjay. Ay sus maray, agpanunot ka. Ay na, amok tararamidag ko naklangarudan. Basta urayan nak dito. Oh, adto ti kwarta para ken ka, ading ko. Ha? Nagado a kwarta, manang? Wan, para ken ka dayta. Sigurado kayo kadi, manang? Sapay sasangaribo da ito'y. Wan, sigurado okay lang kanya. Pag-aayat ko nga minti tumulong itikaskan ka. Ay na, agyaman ako na manang. Mabalinan nga agipatakderak iti basit akalapaw me. Apay ngay, saan samot ang vlogger da ito? Ay, think positive lata ko hanang. Ag-triplin to ti kwartang. Manang, agawid ako na. At agyaman ako na iti kwarta ngayon tadyo. Dakkel tulong da ito para kada kami. Sige. Agan-anad ka, adeng. Agyaman nak. Napaday na. Ay, uno, ang mga numapan na lang kita ang nakitika kadwa na kitang sublimat lang naman ang nama. Ay, ano usak niya ang uray dito? Kag, inted mo amin ti kwartam iti dayjay nga agpalpalama, marikwanang. Sana bale, tano vlogger day jay ag tripling to ti kwarta. Diawanan ti gatang ta iti lakaw. Ay, nga gasot lang ito nabati, Mare. Ay na, marikwanang. Agpampanunot ka kaday. Di ka mamagsaw iti kasta, Mari tuyang. Kwartak mo day jay Balbalakadang kalaang. Ay na, saan na nakasapulan, tamok tararamidag. Ano santala ang taguray? Siguradong agsubli day jay no madamdama. Bagim ti pabasulom no saanin nga agsubli ti kwartam. Pinalakadan kan, ipapilit mo magtikayat mo. Anya ti ibagam, inteng. Ay, ada pang ibaunakin ka, dungaw. Sa dinaw. Ingka man gumatang iti kapay. Iti tersina ni kagawad ko na. Dahi talaeng ti ipagatang maw. Ay, nayunam tun iti dua balkot ti tinapay. Ato iti kwarta. Ala. Mabitla nga rod tay nak gumatang. Kayo mo gayam. Nanabanang. Sa dino ti papananyaw? Ay, inak man gumatang iti sabali ate Resena, barok. At damot day ta tersina ni kagawad ko nana. Nakasira nga rod. Kusta? Saan da pa nakaaway? Nay, sa dino tinapananday Nagpaili da kano kanina natuyang. Agpurchis da magkano itila ako na. Isumati ko na ni Chip Kwaro kanya. Aya. Ay, kasano dahitan? Sabi mapanak ko gumatang iti tersina ni Apo kagawad. Ay kat, ano santa pa'y lati mapan gumatang iti sabali ate Resena. Ay, saan mo't ang mabalin nga orayan ta ni Mari Kuanang? Nay, rumabien. Sige nga ron na nabanang.
Agkuyog tan. Rabin, maray. Awan pa'y matjaybak ng ablager ako nam anagdisguise laing nagpalpalama. Madanagan ako, Marituyang. Sabay ba intimil dya inted mo? Day tangarod kahit. Kasanon no saan gayam ablagar day jay. Di awanan. Awanan ti kwartak, maray. Ay, kat basol mo Di naktumag namin dengdengkain. Anya ngay ita. Agor oray talatan iti awan. Ina, Marituyang. Kita tiaglawlaw tamaray. Nakaawi din dagiti dadumang agpalpalama. Datalaangan tinagbati di tawi. Iso na sa isaya at sano agawid tan. Ay saan? Masapul maalak tay 20 mil ko. Inted mo lang arudan, sublim pa'y laa. Ah? Kan maysa, amom ayano sa dino ti balay jay tao anang tedam. Soft drinks man kagawad. Saan mo kada makita, Kapitan? Awanan soft drink sa lakok. Kas kalamangin insulto, mate. Kit kita am nga awanan karga titirsinak. Di ka gungit iba gamit tinasayat Kasanaw kaslawan matam. Nakaungot kami. Awan bibiyang wow. Ay sige. Pumanaw akong kagawad. Nasaysaya at pay, Kapitan. Gumatang Anyamanan! Usep! Gumatang iti dua soft drinks kagawad. May saka, mate. Ni, apay nga gungot kayo nga Gumatang ang raw. Apay di mo makita ang awanan karga titirsenak. Kung nagpurchase kayo kanina na tuyang idikalman kagawad. Iso mo tinaybaga ni Chip Kwaraw. Chismosaw? Ah. Ala, pumanaw ka ni tisang wanak. Di mo dadalan tal daw ko, kusep. Apay nga kagawad. Nakaungungot ka matay. Awang bibiyang mo! Ay. Pumanaw ka kiden! Ayan na, iti ginatang mga soft drink. Awang matila ako ni kagawad. Kasanungawan. Kat nagpaitulod da kanyak idikalman ni Jay Ilay. Tag-purchase da kano kininana to yang. Chichirya lang ka noodles tinakita ka karga titirsina na. Nay, apay ngay nga ta. Nakaungot pa Chip. Awan matiba asol ko kun na. Ay, apay ngay. Kastagayam tinapasamak, Maritoyang. Isugayam ako na ni Enteng anak kaungat ni Marikwanang itay bigat. Wan, maray. Ay, masurunak nga raw kin ni Marikwanang. Ipapilit na mga minti kaya na. No apay met ngamin nga inted na amin ti kwarta na. Wan nga rod maray. Ay, pinalagi pakmat. Ngam kaslawan mangmangag na. Nakakaasimot ni Marikwanang. Anya nga tano pa utangan ta, Maray. Aywan anya. Tapno makargaan man ang titirsina na. Kastalaangan ti aramidan ta, Maritoyang. Uray, 5,000 siguro ti ipautang ta. Pangrugyan namanan. Aywan maray, mayatak. Sigurado ang maragsakan ni Marikwanang no kasta ti aramiden ta, maray. Anya tararamidan nyo dito tersenak, Marituyang, Maribanang. At da ipabulod mi ken ka, Marikwanang. Sigurado ang maragsakan ka, Marikwanang. Ala, ited mo, Marituyang. Ayun maray, mabit lang talaak dito bulsak. Adto'y ti 5,000, maray. Ipautang mi day ta kwarta. Tapno adda pang rugyam manan, Marikwanang. Saan ko akasapulan day ta? Ay na, Marikwanang. Alaam kitday na. Ay, saan ka kadi nga agbabain? Maawatan mi mutket no apay akas jay tinaramid mo. Maawatan may akayat mo lang apag triplyan ko mati kwartam. Iso na laang
Ta saan akas iti mabuybuyam iti Facebook wenno YouTube tinapasama. Mababainak pa yan kada kayo adu ako, kumare. Mabainak ga po iti naramid ko. Ay na, maray. Nalpasan day jay. Kat ti maibagami kan ka. Saan ka ko mga agdardarasudos nga agdesisyon? Panunutem pa yan na imbag no anya ti mabalin nga ibunga. Ti may sabanag, sakbay nga aramidem. Tapno saan ka manen ama ilawan. Ay nanakwanang, saan anasaya at ti dinadarasudos a desisyon? Husto ti kuna dagiti kukumarem. Panunutem pa'y anaimbag no anya ti mabalin nga ibunga ti aramidam. Iti kasta, saan ka ang maisagma? Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Nakapanimid mo't ni Kuaro gijay paradaan da. Kada siguro na nagapampanunutin na. Kaya't mo asawan, ada problema na. Saan ka di akas ta dagiti problemado at tao? No da problema da kat agpanimid da. Si kaman kid de. Apay adi mo damagan no anya ti problema na. Italaan nakita akas jay. Maikatlo na nakita ka nakapanimid. Na, awan mo tinadakdakamat na problema na. Damagak to. Ay, kaasimot ni Kwarog, mare. Apay manan akaasay. Kita anay, nakapanimit dita paradaan da. Adda nga min problema na. Anya nga ti problema na. Kwarta, maray. Kwarta ti problema na. Ket agpasada tapno saan nga problema iti kwarta. Kat naumut-utang kanyak. Pinautangan Mike. Anya nga iti maipautang ka. Ket umutang kanya uncle na Kato na. Ado mo ti kwarta ni Kapitan. Kaasya talaga ni Kwarog Ay namaray, saan ka kadi amasyan? Tadamot ni Kapitan namang tulong kan kwa na. Chep. Dinak man kasarsarita, Usep. Ha? Ni, damagak la ko manok pasada ka. Saan? Diyak kayat? Ada nga mindo a pasaheros, Chep. Sino da kita pa sa hiraus? Bakit? Senior citizen. Diyak kayat nagpasada? Naglisi ka nga ron dita. Tati tricycle ko ti pangitulog ko kada-kada. Ingkalay nga, awan bibiyang kao. Apa yung napulot ti ulong, Chep? Damagan pa ilang. Ni! Tulungan ka. Awan ti may tulong mo kanyak. Amaw, awan may tulong ka, Amok nga raud. Mala, pumanaw kan dito'y sangaw. Apay nga inteng, managpungpung tutmot ka nun ni Kwarog. Nagkuna? Dagiti kakadwa na at anod. Damaganda lang kanunan niya ti problema na ang agungat mutten. Siyak ti makaamukon ko na. Ang kunan ni Marituyang, akwarta ka no ti problema ni Kwarog. Apa nga adin ay baga kanyak nga angkil na. No kwarta ti problema na kit nagado ti kwarta. Nga ay agpalastog ka manan ako nakon. Kunamutlan milyonaryo ka. Ay, manula ang matikwartam di tapitakam ngay. Nakita pa ya?
Dudwa gasaw. Ha? Day taki din, ti palpalastog mo. At least kwarta. Kinmabalin kumitla tanga ikan ni Kwaraw no kasapulan na. Itatadak dito isang wanam, ikanak nga rudan iti kwarta. Ewan na. Day talaga yam. Wow! Nagpuskol dito pitaha ka mangkail. Kwarta, takarga na dito Kwaraw. Ay, kunak nurupam lang tinapuskaul. Naa. Pati pitaha kam gayam. Ala, ikanak nga rudan iti kwarta. Umanayin day ta 200. Ha? Wanlat na yun nan. Naiudak to Ha? Ay, sige. Naragsaka ko ng kail. Kat anya ti bagam. Thank you. Ha? Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Kinantaan na kalaang ni Kwarog, inikamot na nadagos iti kwartana. Nag-thank you laeng ta inikak iti kwarta na. Nagpartak api manaw. Ay, imbaon mo pa'y kumamot anapan nagsakdoa. Ay, wala niya. Ay, awanan ti dano mapagluto. Ay, sige, tadamat papanak dungaw. Sa dino ti papanam. Imbagak lang ana ibus ti dano mapaglutok. Pumanaw kamutan. Ay, kwa, ada papanak. Ay, ingka pa'y agsakdaw. Anay ko. Kapay akas la simakit ti sakak. Kunti tumanggaw. Ay, sus. Sa tirayumak. Ay, anay. Ay, nagadumanan na pambar mo. Nagsakit ti bukot ko. Ay, dito abagak gayam. Anay. Salbag kakit day. Nasakit amin rin. Na. Sadot mo lang day ta. Naragsak ka itachay. Ang awan matbalasang dito paradaan na pakaragsakam. Ken apa nga gisisem ka? Sikatis isumak. Naragsak ka talaga. Ini kanak gaham ni uncle ko iti kwartak. Ay, sumilaga man nakaisem ka. Manungay tinted na, Chef. Umanay matan ngay gatang iti arakan pulutan. Ay, nagbayatay? Ay, gumatang ka nga rin din. Sige. Ibaon ka na mapan gumatang di tatersina ni kagawad kwanang. Narigla daw. Gumatang man iti arak kagawan. Agiinom kayaw. Isumati ko na ni Chip Kwaraw. Ken kwarta na ti igatang kaw. Ada magayam kwartana. Kunak manuawan. Inikan ni Apo Kapitan. Inikan na itigatang nalaytarak. Lakwan na day na po kagawad. Tagur uri ni Chip. Kung tanak to man ay mabayagana. Sanda ka kong kontra na. No ibaga ka siyak ti katuturidan kan kalalayangan dito kabildatan. Siya! Ay, si Kalaang. Katuwa na. Abay, ada reklamo Sige mo. No, first ka. Di siyak ti may kadwa. Sakmatan ti may katlo. Sana mabalain. Awan ti may kadwa, awan may katlaw. Siyak lang ti umuna kan maudi. Awan ti sabali. Dahita ngay lakay alumabas, Chef. Abay day talakay. Amangan mo na tortor tinalalaingam iti sika. Mabid lang tayo bak. Hay, sika lakay. Laka. Chip, timalyaw ni. Itatapulon na ita. Ni mo gayam tatapulon nagpasaw. Hay, lakay, kunak. Nay, lakay, kung kunang matang kanyak. Umay ka taglaban ta, tap no makita no asino tinaturturid ka data. Nabartag ka, Kwarog. Kan, jak kaya tigulaw. Umay ka ditaoy. Ipanagnak mo naturod ka. Apay nga mina nagiinom kayo. Ay, Tanods. kwa. Inikan ngamin ni Apo Kapitan ni Kwarog iti kwarta. Isogim matang kami iti arak. Ibagayo ko ni Kapitan. Ngayon tun sumaranaw. Sana nga ikan iti kwarta ni Kwarog. Sa bali gam ti ugali na numabartag. Umay ka kitay, taglaban ta. Nagalas gayam ti ugali ni Kwarog numabartok, Maray. Apay anak ko namti kasta, Maray. Agasam, kariton nakit din nila kay pulon ngaglaban da kanaw. Ay, dakkel ang gulo ti mapasamak. Ano kasta? Ay katwan na. Imbag ko na, tapinasinsyaan nila kay pulon. Kasanungay, no tinutupan na. Delikado nga rod
Sa bagay, saan mutkit di akas jay ti ugali nila kay pulawn. Nasingput da di alakay, di na kayat ti gulaw. Una. Ay, nasaysaya at gayam nawan kwarta ni Kwaro ganya. Nasaysaya at atap no saanan ang makagatang iti arak. Saan kumakit di nga ikan ni Kapitan iti kwartanan Ammo nga ta ni Kapitan, ngagbaliw ti ugali ni Kwaraw, numabartag. Nadamag mo ka rin, Chay. Di na man kasasarita! Napudo ti ulok itang aldaw tawan makukwartak! Solusyon na ito, oy, Chip. Ibagakkan ka, isungag dengeg ka. Ha? Anyaya day ta? Adamanan kwarta ni Apo Kapitan. Kasanuan na muam? Nasabat ko magbilbilang iti kwarta. Ha? Isungan ka dumawatin, Chip. Ay katuna, inak dumawat. Uy, tagsyat tayo manan. Makasangsang itak angkel. Tapay. Awan kwartak. Ha? Ada kwarta kwarog. Ikandak nga ruda na. Manuti kayat mau. Uray 5 gasot laeng. 5 gasot. Ada talaga. Wow! Ay, man na kang kail. Nakaw! Ago, na, tapi manaw adagusin. Agsubli ka kwarog! Agsakdo ka pa eh! Ay, awan pa'y makukwarta mo. Kut, ing ka makitang danatap no ada kwartam. Ay, nagswerte ni Kwarog. Tamapan la dumawat ka ni Uncle na adan kwarta na adagos. Ay, nasaya at taim palagip mo, Maray. Tian niya, Maray. Ibagaman no anya tinaramid ni Kwarog kanila kay Pulon. Ay na, idinabartek ni Kwarog. Kinarit na nila kay Pulon ngagdinanog da. Tapno maamuan ka na no asino kadakwada tinaturturod. Anya. Ay, narigat. Numaandaan iti kwarta ni Kwarog, Mare. Igatang nalagayam iti arak. Sana ayaban nagiti kakadwa na atanod. Huwag nga raw. Iso na saysaya at no awan kwarta ni Kwarog. Tapno saan ang makapanunot iti kalukwan. Saan nga men nga amo ni inting dayta nga aramiden na. Ang ibagak to kan ni inteng. Ay na inteng, ited ka nga ited iti kwarta kan ni Kwarog. Ang igat-gatang nalagayam iti arak. Nagkuna. Dagiti ko kumareg. Idi na minsan anabartag da Kwarog. Kinarit na kano ni Pari Pulon nga aglaban da. Naglukod da dya Kwarog. Kay, ikampay la iti kwarta ni Kwarog. Ay, saanin Apay nga kakpailaan. Ay, wala. Saanan? Tanay, igatang nalaang matgayam iti arak. Kay naibusin. Ta ado nga utang ti binayada. Nasaya at may tanagbayad kan kadag iti utang mo. Sugawan ti maitid kon kan ni Kwarog. Sakmat ita tinaawanan iti kwarta. Makitam ka diti makitkitak, Mare. Nga anya. Asino di nakatanaw iji tawad a Kapitan? Katno ni Kapitan day jay. Apay anak ka panimid ngay. Problema ito nga ta. Anya ngay ti problema na. Ay namaray, anyaman ti problema na. Di mon problemain. Bay apanunutin na ti problema na. Ay, inaktuman damagan numadamdama. Pare Kapitan, Nay, apay paripulang. apay anak ka panimit ka di tatawayaw. Kanya ti parikot mo aya. Kwarta. Ha? Awan makukwartak. Day ta ti parikot ko. Kwarta lagayam ti parikot mo. Ay, apay nga irwar mo day ta pitakam anagdaan. Uray nagdaan da ito'y. Ado ti kwarta alinaon na. Ha?
Ikan ikan ka, ba? pare. Sigurado ka? Ay, sus! Kwartam da ito, ay. Ay, nagmayatan. Kastoy gayam tirik na, ti may kan iti kwarta. Antay, ni Uncle ngay. Adda di tasalas. Apay aya. Dumawat ak iti kwarta na. Awan makukwartak. Awan metlat kwarta ni uncle mo. Tapno amom. Imay inikan ni Pari Pulon. Di dawatak di intod ni Tata Pulaon. Na, apay ngamin adawat ka adawat. Aya kwarog. Nungay mapan ka ag trabaho. Tapno adda kwarta. Amok nga da kwarta manggail. Tainikan na ka ni Tata Pulaon. Isungikan na iti kwarta. Na, inted na kanyak, ited kumutkan ka. Kutanya ngay nga raod. Apay, awadan kwartam? Manulang di intod mo iday. Naibusan na. Na, anyat nangigatangam. Arak! Saan mo ta? Kino nagiinom kayo manin kano kadagiti tanod mo? Saan mo ta? Aglibak ka pa lang. Agpudno ka. Pangamin ang gal. Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwartam? No kayat mo amadan iti kwarta, di agtrabaho ka. Nyamot ta. Ingka agpasada. Wano agbangkag ka. Nagado mabalin at trabaho. De tala dumaw dawat mo ti paglaingam. Apay ang nakadumog ni Kwarog api manaw. Inong tak Ay, rumbang laang. Tapno agpanunot. kapigpigsahan na pailang. Ingam day tala dumaw dawat ta muna. Day tangarod kat. Iso ano pagbanugan na. Sigurado asan na basta-basta gastusan ti kwarta. Ay agasam ta dawatan na ki-identited ni kumparek apula. Ay. Ita, syakmet ti dumawat, inteng. Tanay, awan aminan ang masapsapul ta dito yung kusina. Awan asin, awan suka, awan soy, kanda dumapay. Na, kasapulan sa agbangkagak manin Alpas lang agpasada, mapan ka manan agbangkag, Chip. Ay, di ka mabambanaw. Kasapulan nga trabaho ak eh. Tanay, saan na kun nga ikan ni Uncle ko iti kwartak? Ha? Ay, awan nga rodon ti pagshot tayo Adan tao, inton makaapit ak itin mulak. Agan ano sakpay lang. Agtrabaho ak iti hustaw. Una. Wala si kamo tao, Sep. Agtrabaho ka, mate. Ay, una. Namiris ko arumbang agtrabaho tayo. Tapno maadan tayo iti kwarta. Kasta Kwarog, agtrabaho ka, kat saan ka amang namnama iti ited ti sabali. Ngem sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ti Barceliano family. The Josephine Barceliano, Christine Joy Barceliano, Clifford Barceliano, Dita Santo La Union, kastamutan ti Lamangan family. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangat.